And a holiday, and I don't know, make catch you say Lawson Herbal no. And yeah, I are 05 for Pope Bibremia. Nanya minim. Na won so ebi a oda ho aya na holiday nti wani na ha na ochuchu mu na wo ye debe. Wo yare o. Wo de fedi agro o yare but ne tintin ne tietia ne say. Wonya Lawson Herbal no binom afi bo se fifren kitinkiti bi no ete wo no. Na wo sa o yare ya no. Na afi nso ema no a mo pe akese no. Ene mochi akese no enkom obi mfa sika nkotwitwa. Na wo doctor bo amane kra so be ye operation eto saying. Na wo de wo pe ko se twitwa me na menya to ne nufo. We Lord care wo ho. Won. Ama mai kra ma wodin. Was it the virgin there? Virgin Doctor Pacho boy come on a holiday. You are that Jamal. Yo. Any for say the bia me ba o ma jime fe. Yes, yeah, that's say the bia o ban so. Yeah, that's it. Enu no ye miensa. Okay. And e wo edwaman so. Ye wo delay man capsules so ho. Eno de e me amedea. Adana ye wa o dia. So ani tua. Na say ho a. The whole Ghana me na me da me ma na no. Oh, okay. E ba no me ma semu a. Ene me ma yomu a. Yes. Yatiasi. Aha. To hear delay man ya. Eduni din eye delay man. Okay. Inti no edin ne honam ese. I see. Inti wunya dru bi na wonom a. On se me be wura mi emrantia hase. We see me delay man. We see me delay man. Koyo mu hodro. Sa pepe. Tenti no mu nyina agi akonwa no. Inti we need a ho when you mo line no. But yes. Inti edru we de mani Ghana emema na abro. Ghana mema da se. Me da omiso me da o mase. We ye dra Dr. Lawson dia bedwa so. Edi awaresem. Ema waremu anigye no ekonkan. Okay. We ye be ma wonom a ema wadwen no esisi so. Okay. Delay mine onuma ema osisi mu yedene. Ayo. Ema okotodwo mu yedene. Onum delay mine a omo akokora da. Ntizo oti hoyi. Yes. Waju nikai. What is here? Ya kodi holiday. Just okoye mema sem. Delay man adaroma. Delay man adaroma. Ene mema mutie do okay. Ye hen kokorafo no. Okay. Mpanyimfo se edua bia enya na sebe epo ebem. Okay. Onum delay man a epo ntimi ma oni padua mu da. I see. De bia ema ho yedene. Ye hwe o wan delay man aboa wo. E wo krum ha. Obetimi fe Dr. Lawson. 1 year ni na mitimi na me yere na. Wadane ni nuaba. So hu. Eposi ni mu. Eposi ni mu. Ikotodwenye. Wa yeti ase wu. Yesu. So hu onye de. So starting of delay man capsules. Amani sisi maye dene. Ayo. Amani kotodwo maye dene. Ayo. Na de omo kan ya na me di hu kra ne say. Was the first ni be this year. Se sia na age atofom. Eso na di etimi gina so te. Ayo. Na me basa ya na enya me nwanwa. Isan say sa nipa na wo kasa asem no bia na wantena kurase wonko kwaye mu da because say what na kurase pen say de me Dr. Lawson yetiti me kurase a me hu 20 na minim de ye me konsuo ho na se me hu du sikro esi wa me ne bre se metutu mekwa akoto dua ne hini e de abeye mema aduro minim de damrem etimi ye anu nsuo de eti sane ye ya me abobodin ni nyina ye nua bia ye adwuma oni pentinim. Okay. Aduro bia so ye adwuma oni pentinim bia ye mema aduro esan ye stroke aduro jo enti mesen kokrafo no emfa oni emfi a wanya delay man capsules eba be siesie enti no ebe overhauling. Okay. Na mentini ma ye dene adwuma bia opesa wonum aduro na wode ye bia obetimi dia ye yate wa abra wo mere. Okay. Akoma ne mere jo kopa bi na tonom ba bia eto aduro bia wo so pe delay mine capsules mia na medini nua na efe ni delay man so abadwa so kopa bi na tonom ebeboa fa me number no na frame 10 peso number no ye 0242 133 577 0242 133 577 numbers na 2 second one is 0248 619999 0248
619999. Damon, quickly, you share Lawson Herbal. Mate. We a ma and the man. Okay. And namun saya we be how be a we any a dribble to me. Ajo. We a bearma, kaka utrim. Be maybe a trail a check. Ukonya ya ribi. Now bearma no, a dream maybe a name cow. Ya na a dream maybe a so fit if you bear moba. Be a gusu make us a seer make us a be how. But what treaty and quada? Be alcohol injection be. Wow. Until then, what na sabi oko wajana soa. Na ohu se nsuo fitam na fi obema man eba etimi basa papa on say na obema an afon ayeketoa ensan bia begomeboa edwumi bia wodwo nso a mogya no na obema nim ya oya se ya de onim daache de bebere wo so a enka ne kranka woni di nka bodua ayo ubo se bedwumi bi no ne de pipe ato obema bema bia so ye de pipe to obema na to tra anye ya achekra wan ya obema ntimi sole bi ewu so etinye delay ma ya me de beboa ma ema no ena sa tro enchem we eto wa nka de ko hen asem oba no nwane nya okoda de obekọ jantentem ko pe Lawson Herbal misa ekunkuda ekuro na wo ba ma mu no Lawson na beboa sa so na we ye oba ensuo fitaa no ya na biba emema na mpe bebe bia no ope oba se mo de po ha no what do kwene obeja okay also ofre wo no edi week pepepe ofre na onfiu I see o de po ha enwa na wa no onkote dabi compare Lawson ni bi e kira kwan se be wonya Lawson na ebe siesie ahemfie ho ho be neat ho be yakono what you say na se be ma nya bowuro mo ahemfie waka ho ayo ene yeso obi nwa na yere fon kwa no na bisa ho fe kwa na de wale na ke ma na shen mo ne na nam no ko obi anya bi abo mo se de jonso abo se de akokọ no so pese oyo obasima na ene amanfo kita kasafo ya o mo dada mo ema ya na no de ewe ne ye no I see wo mo nya no Lawson no mo de jade ko pe Lawson ne bi no ne entoka ne bi nche wate ko pe Lawson no o se nko awale na wote ya se unhunu so be ma na ompel nom Lawson ni bi obesi fi ode be chew ode be to so wode be chew kura ansa na ohu so ode dan na chew Lawson mi sa e ma ne me duru fa Dr. Lawson me number no simple dress to be a be will be a ko also pe Lawson mi sa duru na wono a wo ye de no Dr. Lawson de abedwa so me number no is 0242 133 577 0242 133 577 so o de ono 5 bottles ni wie uni teku ni sempo wo hia me a fam the virgin doctor na metio sika ma onpo na apede me di dwumadie ni nyina esi ha hia no so se Dr. Lawson me na me Lawson Herbal misa no so be adwa so we ena ye bonam ye waduro no aduro we ena ne wabubu agu dem a wontimi nantitum no 10 bottles osole dokita poma otimi no 5 bottles no atopoma akone na se bisi ekumase abo ima asana was Dr. Lawson na mintimi nante kura nkomos na mabon paye ene otimi ye adwuma bi opebia Lawson me senti wodi akwa fever jaundice malaria na ha meboa also anu modura enkoda no Lawson Herbal suggest one bottle ekon wodi ekoko okwa toilet amogya wu na wasum kekaw na aminim kekaw na aposi wani okwa asɔrɔ ntiri di Bible komo koko pass e ba mamu ani afira wabra Lawson Mr. Koko ama wo ene e wa wo sempa yo na ekope bi tono e no ya miensa diamond ubetimi anu miensa ni nyina abum ateta but we de ye mema de delay no mema de ama fa enti mane toma mema no no mfanya om ho adwuma mo ye no nya om de yen ene sisters pacho mo sempa ye Dr. Lawson na me ne no adi nkomo no enti na ba ne hye so na frɛ me number no ye 0242 133 577 and na fra no aka the virgin doctor e go to some 100 Ghana cedis and the virgin doctor 100 cedis the virgin doctor the virgin doctor the virgin I don't hear kudura na you hear 5 pe o kan na ka wo sere enti me hear 5 pe na suro Matias here na nye le life ara fra me na je odi wate ya da wo so ya da I say for Dr. Lawson aka de ye e de a chiro no enti una anim de how enrom yensen emu ba ko se so se ne nyina na wo hia na entumi mo ene holiday unum bi na anu a ka ba ye ho aduro e na also manage omde omanya omu pi
Baba be man be no delay ma. Medi nkomo na wie mpacho me da se obusi akosesia etna se na fe nkomo e wo ho no so wone Kabila James Kabna Bomfe me lecturer me futufo me eye me de si ha mate me nka bi obacho me da se nti me de si ha no say me de ma me try diamond not e bia me sa no wedding nkomo foforo e bi nso a ene ye holiday ye be se sia o baby foforo me da se